Märtsis on meil lisaks tulemas üks väga huvitava nimega kursus, mis on Bardo Karmik eelmised elud. Ja ma sooviksingi, et Sindu natukene lähemalt räägiks sellest kursusest. Can you talk about the Bardo Karmik past lives? It's very interesting. The heading itself is very interesting. Yes, so what I heard from Osho is, the only purpose of living is if we can die consciously, we can die a conscious death, and that can happen if we live a totally fulfilled life. Et mis ma siis kuulsin Osho käest, et elada siis täisväärtuslikku elu, et saada elada täisväärtuslikku elu, et pead sa ka oskama surra teadlikult. If you're free from all our karmic obligation, desires, our karmic bondages, which keep us calling us back and back again. Et kui me oleme vabaneme siis kõigest meie sellist karmalikust nendest piirangutest ja mis kutsuvad meid kogu aeg tagasi, mis on meie karmaga seotud, et kui me vabaneme nendest. Like the unfinished business. Nagu et see lõpetamatu töö või tegemised. So this workshop would actually give you an opportunity to see what is it that you're repeating unconsciously from lives and lives and lives. You're doing the same thing. Et siis see kursus annab nagu võimaluse näha, et mida te kordate nagu alateadlikult nagu eelmistel eludel ja selles elus, et mis nagu on see jätkuv, mida te kogu aeg mingid mustrid kordate. You're going into the same circle round and round. One life you're a victim, another life you may be a tyrant doing exactly the opposite thing. And et see nagu on nagu ring, et mis nagu jätkub, et ühes elus te võib-olla olete ohver, teises elus te võite olla see, kes siis just nagu siis kasutab seda ohvrit, et nagu vastand olukord, aga et tehes seda sama asja. So in this workshop you can have an experience of what are you repeating unconsciously. Et selle kursuses siis teil on võimalus nagu näha, mida te nagu alateadlikult kordate eelnevate elu või üldse elude vältel. So we'll have lots of, healing journeys, past life trances, and once you go there, once you experience it consciously, then you can be free from it. Et me siis läheme nagu tervendavaid can you repeat that again? That we are going through healing. Yes, we would be doing a lot of healing journeys and past life trances. Palju erinevaid tervendavaid teekondi ja eelmiste elude siis transsi läbime. And through experiencing these, et kogedes siis neid teadlikult. As your consciousness experiences this, as you live it consciously. Ja elades välja seda teadlikult. See, what are you repeating from life to life? Siis te näete, et mida te kordate elust ellu. And also connecting you to the part which never dies, the undying essence in you. Ja siis samuti me võtame ühendust selle osaga, mis teist kunagi ei sure, et selle alateadliku osaga. So she says that's really for a meditator to connect to that part which never dies. And in this workshop you could have an experience of that part. Et sellel kursusel siis teil on võimalik kogeda seda osa endis, mis teist kunagi ei sure, mis kogu aeg jätkub erinevate elude vältel. So that's what this workshop is about, and you can bring, your issues in your life, where your life is stuck, why is it not moving? You could. Et te võite siis nagu sellel kursusel tulevad esile need probleemid või teemad, et kus kohas te olete kinni, miks te elu edasi läheb, mis hoiab teid kinni. You could have a deeper understanding or healing about your relationships, which are working, which are not working. Et teil saab olema sügav arusaam ja selline tervendav kogemus ka oma suhete osas, et millised suhted te elus toimivad, millised ei toimi ja miks. What are the beliefs you're carrying and what are the unconscious behavior patterns? Millised on need uskumused, mida te kannate ja millised on sellised alateadlikult käitumismustrid?
as well as many insights if you have any physical symptoms or ja samuti ka nagu tunnetusi ja kui teil on mingid füüsilised sümptomid näiteks või mingid haigused, et kust need tulevad. Yes, a lot of wisdom, a lot of bardo-karmic wisdom, a lot of healing. Palju tarkust, palju bardo-karmik tarkust ja palju tervenemist võib juhtuda. And your meditation can go deeper as well. Ja teie meditatsioon võib kindlasti minna sügavamale samuti. It's like a jump once you connect with that part. Et see on nagu hüpe, kui te olete olnud ühenduses selle osaga, siis see on nagu hüpe edasi. So that's what it is about. Et see on selline, milline kursus kujuneb. And thank you, Sindhu. See on nii põnev kursus, it's really fascinating course. Yes. And, ja et see saab siis olema samuti märtsi teisel poolel ja täpsed kuupäevad siis tulevad kodulehele www.vedmano.eu. And also now there is a scientific proof about it, like there is life after death, you know. Ja praegu on juba nagu teadlikult ka nagu tõestatud seda, et pärast meie surma jätkub elu edasi. Yes, as also teaduslikult tõestatud. See ütle uuesti. Ja et on juba teaduslikult tõestatud seda, et pärast surma jätkub elu. And also says for a meditator the basic question is who am I? Ja meditatiivse inimese suhtes on kõige nagu suurem küsimus, et kes ma olen. So you could have an opportunity to connect to that part of you. Nii et teil on võimalus siis võtta ühendust selle osaga sinus. The immortal inside. Ja see surematu osaga endas. Thank you. Aitäh.